BECHEM, the giant of the West. Akan na fia makomako edu na je se yeja osana bosom bi kwan ene aye osana bosom de da etoso aduonu ba ko wofiem pimbienu ane aduonu enum Ghana de se mamu nyina jo liberty adokunu mienu na chiripo enson kasa fidie so ena wasugusu ya wutie ebra wi aduru sa ensam ya samufu ada romanti waso so kroje ede ama me na anwumre same kenkan fama wo se kase bo no metrasisi nkonjwa kenkan ede ema wo na meka wo se kase bo ya waso egusi a wutie firi aba fontentan fidie no so nyina na mu wadre pa sa kwa edem my liberty fm enam abrante friends adb na dawro maso nti ana wajai ade agum ama ade sie nyina enso anya bi atie na wonom anya bi ahwe odi ane se okwa na wabo my liberty fm wo so benya bi ahwe ka sa wo de wadwe ntre ya efa kase bo no odi beguo na fe wa like am ebre pam ye baje bre ye wakin kan wadwe nche ni nyina enso ede amao meka wo se kase bo ya utie no ensem awodo ya ye de eba no ebi ense abeto dwa se bi si so hwe no ya na anu adan mofra no kire ye no yotwe dia bonyakopo ada romanti eso su sanso aba obete ho nsem ebi sanso na opani bi akasa dia tudwa jem se fam agudie tuo bodan gadam sei ya eje ne ho me na wo mayi mu no ebetumi a anka aban no onhwe na onye ne friend say state of emergency na enche say aban na ni abere papa na ye dumi fa tu gadam say ase emfan free omayi mu ho nsem ye de eba sa bebepe wakase boyi mu nso no ye besan enso ede asomu ebion say ye kasa futuo akwa ma de hye efa awade ho ehon nsem ye de ba mabuno so ne etumfo say monhwe na monhwe mu ho free suban bone suban tantan ya ade ade say wi ase afa na nyina no say de be ye betumi aboa ma oman ne nkan ko ne chechire anso atumi agina ne nan so ensami afoforo pika ho yasi nkondwai ye kekan ne nyina so ede ama wo say kasebo meka wo say enne ya wotiro kasemu ayemme osomafo Kwame Owusu ti kese KOT maye ncha homresi makuma bi Liberty FM, the giant of the West. Yes, I kase bono na kenkan ase ede ama moma yensa se na yemfamfiri enwumahyiam ye nyina ya lemsem se enche ye bia na ye mmofra ye ma ya wonom eje ntetiye ewo na efiri fidiase sugu akọ ya koduru gina pen enkono eye JHS 3 na nwa kwanya se wonom to aso na ofe okọ mfimfini anase ntraso sugu mu na eno enenam so ema ye kese yino wonom kwotwere BEC na BEC no kwotwere wie sa ye hwe ni mu se nsọwe no anu ye anase mbua ye beba na sọwe no nso sanso eno ada ye nya ne de se aba na pani se ne ba aten ne yakwa aten na ne gina ode ne de ne atentro do enti opani ya wono ene hwe nsọwe tworo so e wo se wi oso mansiri mu ye wura ya ye friend say Michael Kwatin ye ne no bon commandra de bisan se ye wure ye nya ne nte se BEC gi ensọwe no emhu shunsanso aba nokore anasa nye nokore na mama ye ntie ni mu ye ode bae Jebo nyamiadom enne meno kese mo release BEC results 2025 so he na ye tworo no nrachia no enne ne waye for de ho nkrata ina betudwa se akola bi o tworo bibia na pese ohun ne modern ba ko online a obetimi akọ he modern ba boy se akola no wo twen ho so betimi atwen a the results and details of it in bebre school no akosu akọ he na e ya e check kakra inte ba sa waye for the to online to ko ni ibi omu ye
online recruitment be ko scratch card na almost scratch card no wayek for ko scratch card no to scratch card na ko wayek online www.wayekonline.2025 results go say that obo index number shima net the results dey no e dey am na dey on say si answer kwara ko onu ko bitman ko onu ko ane dey school bi e no bitman ko so ko he school ni na dey ko he school ni na dey this auto card no omodo do no ko ba ko la bi index number shima kuma answer on that school ni dey ni na kwara na ngasa be so ko check the obone dey shima and sabe can the details of the result nya e no say yem for school placement no ka won mara no na the brochure dey say ko schools na e dey na aba Openi ya wote ne kan Yewura Michael Kwaten wono ena se oba sa hwioso mensi mo dango mehia no na ye free BC wonsam so ene ye kogina mu ewo wasi enso hwe ya ye kasa iguso a ekoso enra dai ayenso hwe ya edin kan kra mbofra no nyina eka won ho abom ne ye friend say core subject na ndra ana wonom kire English orals ya ekoso ye papa na ye bisa Yewura no se ne enso hwe no ne tworo esi ekwo ewo ye mansiri mu ana ochem so niema nyina agina na so niema ekoye ohaw ne amane se so we mu nwie mu pa de ebi nsi wo sa hwiyo so mansiri be nam nhyeche pa ya mpanifo de agu akwan mu abai krat pani Yewuro no nyamfo Dominic Jesi ene achechefo ene nwumasuafo no kura kodi asia ka kire o mo bonkoko efa apo ene nwumasuam nwiemu ho enti afi we de wono ma don ho so papa ya ebi ensi ba bia ye wo kire ensemu sei ede kire yen so English oral the share so when as na the first day school kola ni na choro subject obi ayi so say na if we say the no make ka jo culture animal husbandry culture basket culture bead making culture it was the basa group kakra bia subject na choro ti and then no mo ye oral English in dia kola bia o choro so we ni bia e qualify say no chu bi internet o nyina experience one core subject part of one core subject English on better ya choro is be for two as objective emu ba kona ade abawie so far de ene akoda bia experience lessons no bibi kakra so far me no sha ase de nche da hu bibi boni bia no bebiro wa ye ko yanimo ya na before say be shen so ya ase the municipal chief executive ni the team akọ the various secondary schools now around nyina akọ alert the heads na cheche for no reason say afri more modern state dey hu free examination more practice you on free wa depo keeper na so be keep depo no e ba wa almost all the schools I we center ma say ni na nkwala na kushia cheche for hwen so yen so kushia ye hia say nyina yi hu free star examination more practice na sa wo ye na ye chewa e hu sunsanso a e wo ho di se ye si aka ni na se ye nyina ye di ensem so na ye di aka so a ye ogidi se afu edi bia na ye nya sa no man mu bia bi na ye sha ase so ye hu boni bia nso na Yewura Michael Kwaten wabra ne ode ne nsem kwa wie kirem se ebi ma ye de na nso ye nkasa ebi ma enti okasa ye de ade se de pa de to enwumahwiafo ana face no ade chefo nyina se wana momodin bia se apo no de yente ho din yente ho popo ye kura ewo ye mansiri mu na yenkoso a enja dimpa ya yanya ne afi no na enkwa akopem se nsɔhwe no ebeba na wie yeso na moma yentie ne nsɛm ya ode etu edwafa asa akwan no so kakra betime ma wo fono na awokwara nyanso atene se nsɔhwe na ye kyerɛ secondary school nya grade A1 ko C6 e qualify or say we dey school bia other university training college nursing training polytechnic poly university bia episode me enti akwara na kwotro so hwe na onye gidie se di onim no akwotro onye ne hu free so bi akɔboa ne akɔkye ne atwa ne pepam basa na hu free na secondary school na akɔ eri nyina na ye kwa ne mom se wo bo moden na kakra wonim no kwotro ne ma ke ono de ma ona de obenya bia na de kɔ anim a ono boa wo chen se ba kwotro de okoye de wi bi ma cheche fonso de besere o mo hwe kan ye kɔ yanimi ba bia wo adwuma wo te wa wo yi nto yan kasa ba oto ne nsa frɛ wa ye a good presenter like you chris angola ye ko so ye nyina ni de o tie pese ko chiro mo can you get better presenters in future say that you know e be yo mo so betana kunya chichi ya ko ti so nso atana ene ye ko hospital kura ni esuru adentira because obi say nurse ni akoto no kura onim pane ye bo onim we ye but na ye kasa we are saying all this thing because of the kwan be na kura no fa so a ocho nso ye no ko du ba bia wo bi ba ko fo na o ye no me ba ko fo na o nya die nyan ye nyina ne nya o man ye nyina ya sem ne ye kan ti sa sam no de no kure ene ko du hospital na mpacha udi no on spare mame utimo se ye odi ni bi o de anu wede na so ye obi nim kura de wo ho a Emmanuel no so kura no o se spare mame e ko ba se ha adwene ye papa eti empanifo hwe na yenyi apo ne enwo sensem de kura de mfiri enso hwe mu opani ya wote ne nkai Yewura Michael Kwaten ono ne pani yo hwe enso hwe tworo so
awasa wiyoso mansini mu ana nra dai yene no boss ankomo na oje bre e kire ensama wudo mu e de kire yen Liberty adokuru mienu na chiripo enso kasa fidie so ana waso egusu ya wutie kase boy enam Facebook oko abo my Liberty FM obone sa bomode wadwenkire fa kase wonu fa gu ma ebrepam ye beje bre na yakenka ni nyina enso edi amaho ade ba ko ya atiatese e wo my Ghana emu na abeye ohawo abeto yenkomu aya ne efere se illegal mining ya potokasa me efere se illegal mining ne mum ye ahotedi ade ama no aye gadamsey aka obi amansa ase yanka de be yafo da ate nya aduane papa bi adi no ne nyina no yesɛ no eno achi ensuwa ana fei kwa ebretu awodo ena yesɛ no mayi mu aban awodo aye na fam de ne wo ba nsu awodo ɛsɛ oba to yɛ TV mantan ko pie ba bi de sɛ bia tano afe sie ana afe ankobra ensu awodo no nyina no wutimu sɛ ade na etete pansam agigu na empani se ye yuti na wankasa wutiri nwa ye be yiwa yibone na eno nam so amande ye kasa sofo pani na onukro ya san ye kofa bai ade ma asafo ye friends Holy Church of Peace Bishop Emmanuel Abwaje ana wakasa de ensama tu dwade ade sede pa ade ato omampani John Dramani Mama JDM se animu ya no omomode na ye friends state of emergency no on declare pa sana be ya beboa ama nei o my Ghana no gadam say ya ekoso na ba atoya TV mantam fa ba bi ye ya gene homena e wo ha no ye hwe na fe ye ntimi ntu ase na no no kirem sese ye ne sa ebetimi aboa ama gadam say no yatimi atu ase na o my no ye ho atimi ahenhan ye no ono na kase memo adwaman so ti ase. So, and the constitution, the constitution is a set of rules for governing a country. The culture is the way of life in our society. So, it is a says Amra, almost saying, and no with me will be to a kuno. Near therefore to prison say, a community and Eddie. I say Samra no way, almost saying, Samson will say Assasia, what's a Samra Eddie? A sign. Satana for no name, above from India, from Mubu Union, on Pamo Momonco. I want a prison for my children on Roma Bahau. Ya chuma guna ngoma ba umpomu inanya day mfi kunu nya day Liberty FM. So it is hard in the government yes anke ye pa so ta say ye ani pa no ye chini pa na ye fa no ye mane nchire kom so ta say ye mane nchire kom 40 days means o chire kom 40 days obenya nsa chira so because yesu akwanchira obachi ye ne beje nkwa so ta say be ye ntina yesu ye day e ba ye Yesu ba obese sanoma we nyina ade na ye di echi ne yese o man so obiti abonten se osofo ti aso dem ejidi nkrofo sika nanso so obi so ti agunya so a ene ya woje o man sika agun mutu enso de ne kai de afa ho obi akọ wi apo abonche ya jeje ne nan edna kotum 4 years obi afọ man sika enso o de so ye de o de so we nyina na nyankopon ama sanoma we na esi na de di akire ba kura de BECHEM we si nto mpo mo sakra o madwene okay aha enti we de ochia me anim na saw ya na otaka ose nana wasumua adesie yate o oman Ghana afutuo ne kokobo ya ekomaye na adifo ahodo asofo ahodo wanam de womano disem etu dwatrense mu ana wonoma kirem se yo se yenhwe na fe yemoa ama ne manyina enso entimi enkoye na sa koba ne sa ebebo ye papa na opani atrense mu ye enso ede atudwa ma ye nyina yenya bi atie ede yenhwe na fe yemoa ma ya brabo Yesu ene ye ban no entumi nya papa na oman no ne kan konso ento yakoma so kama pa ya enwonsem ebi enonom ma yentra kasebo no eso yekọ bia apuye mansinu mu na yekọ bia apuye mansinu mu a eneyi opani baako ya owo na ono ene ohene ede ma de hia wono adwofua aye na akofia sare ya otosom yenu ono na aka che ne nkrofo na de hia nyina se obehwe se obebo adwumaden na fe wama ne ma nyina ni ada wo fan ede ama wonom eba ne sika sem toto ye ene dwuade ya wonom de na sisu so ohene no se oda ne ma dia ma o mahu ade poten ya ekoso
a wo kronum ene mpatam ho no obeda na di ama bibia ni ada ho frenchim na ode nsemi etudwa ana ode etudwa chim say ene say wo hwe sania empempi nipa bi no ntime ka say ye de ohini bi betena akondwa so ana onye ne baaye no ode oman na japade nyina twananum supedede akora chem say ono de saa asem no de otibia ebe ne ya papa enti ohwe say ade bia ya eno efa mpatam ho ene kuro no ne mpuntuo ne nkyekireye ade say obehwe na wada ne nyina adi ade ato na eno achi wahwe enso say kuro no mpuntuo so bekwa animu ye fa isisu ya bro 6,000 yeah we are bread kodoki sele dinya Liberty FM. Maho whatever masam na limita ma mizie ma fa hopre we preche be boame ehi cheche Ayeduma. sia ngosi amba isi ebo ye be pakemaka boye foresi yenya bi wumi efa trabokura eko yakubu hopre ejoro bomka owe lupa eko so aboka obrede ya wabu yepa ebo hona na modo ira yeti ade kesala ya to ayo bros 2 ton ya triagre the city we aha enti eno ho asama no ene ya woti yei na kofi asaro ya wotoso emienu adwofu ahere ya wo bia east na wote say ode ensemi atu edwayi Ghana de she guso kam sa ha liberty adrokrum yenu na chiripo enson kasa fidie so anwumre no nan kase ne esamufu adawro ma waje bre asoro so kroje ede amaye no eno na waso egusu ya udie no de ane se ko Facebook okwa abo my liberty fm man na the liberty fm atwa so like share wadwe nkyere ya efa kase ho no fagu ma ebrepam ye baje bre ye be sone so na ya kenkan ede amaho ma ye ntwa kase bono so Safi enzara sofupeni ya wono eneda 7th Day Adventist Church mekire ezi asafo na no aye Pastor Michael Amankwa no anande yi wakasa de afutuo soro ko pa ade ama mabunu nyina se emabunu yi yenhwe na fe yenhwe ye ho emfiri niema ne kade awodo anase ne ye awodo ya entumi emwa ama ye entumi enko yanim se emabunu na okire se de no oba omayimu am ekamia kwa se mabunu dodo na de ho ahye chacha tuom bet ndei babunu tibi twa beta wonankwan mu wo hwe phone so dendende ne obenwan se card ne pau betin age mabunu aboso eno achi masturbation o chem se wo mabunu binum afa eno achi eno ebinum de won wura ensanom tibi twa ensan twatwatwa wuhia na nsama wo ka wunu ne tire kosi e chem se enya de papa enti e wo se ye nyina ye bɔ mbɔden na fe ye twe ho efri sa ne ye bɔ ne no mu na boa amane ma papa ya utwedi aponyankropon no na dum wa hu mobɔ na fe wode adom ye no yenso yensa aka na wabra o kasa na ode etu edwa se ene no se ye hwe na fe yatimi aboa ama ya bra bom yatimi akoye ni papa na ewo se yesan so emabunu no ye bɔ mmɔde se betwe ye ho abe utwedi aponyankropon na ono ne betumi akere ye ne yenye na obaya kwan mu nso a enema nyina be yeye one sebe tudwa wabra mabunu no wono bodompem na watwi na fe wohia ye ewon zawura ezi asafunum na wode ya hosiesie sonko ede akohia won camp meeting ya wonom ye na watwi na moma yentie ensam awodo ya sofupani kasa no wode etu edwa no ebi me pata onye so mu na owo wi ada fa na nyina hye wi ase we ko na wi ye no enne niam abonsam de wi awon eye beten ebinum akọbọ besia e de atwitwa saa beten ama se ka bebre na abeto won so me futuo de mama bunu nyina ne se won fa won ho emma erade se de be ya won fa won ho hyehye saa ne yamanim no ma obi mu wabrante na ye no abomfia e wo Timothy onwome edi nkan etina nchemu dumienu no obabunu bi ade ne ho si ho na bomodne ye adwumaden twene ho saa beten masturbation ensha ne niema ehye woni padua eboa won ma otumi kọwane sika frem no de betwa beten no ta o de bomodne ye biribi a ebebo aye frem abro nyina se drubre wi
besi ama wontwe ho mfro bi amfa ne ho nhye nyame suro mu na ebeboa ama watumi edi nkonem na safu pani atwane samso and odi ade se de pa so to mabu nanim se na sen ade ba ko ya obo man ga na mu a ha adwene ye papa aye fama gudie tuo bone gadam se ya e kam ya kwesa ade se dodo no ado won jim ana wonom ya ne se wonom ye aban kasa ho asofo e kasa imamfo e kasa na nanom ahemfo kasa na so ebinom abomi vita duku ka hwe kura ya wonom enti na ochem se gadam se ya ye kan wasa nya ne kan no na edo na mum e kam ya kwesa gadam se no e wo haw awodo ya e de bra oman yi ne santi ye nyina ya mo ye homoden na fe ya ntwe ye ho enfa emfiri hum na no ana woni nkasa ye mu no o se aya de se ade ba ko ya eda mabu no dodo no atim ya wonom ede ye gadam se no ne se me pem ho nya ne ntem quick money eno na nya wonom pa nti waka che mabu no se ndei opesika adwumaden wo ho ado wo ho fa wo sha dom ku adwuma na se sika wo papa ya betumi abo na gadam se de lalai enya de se betumi abo oman no enkanko galamse ya de ba ko no so ekum ye mebunu no mafutuo ma won se bebunu se obomoden se oye adwumadene enaku adwuma ya de sika wo betumi aye sa vegetables bosome miensa no betumi aboa na ya na mabunu ne pese ntempa na wanya sika eno de metu won fo se quick money no eno na ma bebre na ahwere won kwa so obe galamse na nka onko small scale mining mom dan se obekọ galamse no de emwa ene amayen sa ase ne yensuo nyina se ya be kakra no enchirima ho be kire etumabu fo se galamse de se de aban no ebo moden se yebetumi atu so sana efiri ho no yensuo ne yenkwaye ne yensa ase nti kamabu no ntwe ho mfiri galamse ne mu onye adwuma bebre wo ho no mo yebetumi aya ebeboa yen bi na ma ebobọ se ode ho hye reculture emwa yen patra yese medua ntos makone ne yema na no subetumi aboa aha na ne kura mu no pastor Michael Amankwa kasa no ana wo ede achem se ye wo mabunu no bi wo ho a wakọ suku na kura na boarding card ekura no efso chen kuri na so ekamia kwa se abanya fa na adwuma nti otewa atwa ama no se aban no kura de ono wadi ke de ehwa modada enti obi amomodne so ono ankasa be pa adwuma bia ya ama ne ho na saban de ba mu fine amba mu so a wa adwuma wo ye enti en ha adwene mo ma ye ntie ne nsem no de me pasa me ka kire mabuno ne se ye de ye ho to aban so a ebedi hwamo aban na de ye hwamo panyimfo na wadi ye hwamo nti wankasa wa fem no den na obetumi aye de aboa ma watumi atumpon wa abrabo mu mesre se mababuno bi amfa ne ho nto aban so wo fem de ye kakra obetumi aye to support you no nyame nso kan ho a obetumi adi nkonem ane ya oti ye sawi nzara sofu pani ya wono eneda SDA asafo ya ewo ho no ano sofu pani pastor Michael Amankwa ana wote ne nka se ode ensama wodo atu edwa ya eya futu sempa de ba ye nyina se yanhwe na fe ya twe ho free gadam sei ene eho ensensem esanse sofu pani che ewo how awodo e de ma nipa nyina yadru asofo emu die ma yankoso nyine mu he na sofu pani ya wono ne da difo ya wonom ewo True Faith Church International ano aye Apostle Samuel Amwako na ono ana akasa de ade se de pa mapa ede ama wadefo nyina se awade wo we no aya de pa otwedi ampo nyankropo no akasa ono onim ye na danda nyo ye ma ne mafira body ahye ana ode awade eba ye na awade mu no so na wo se asomdwe etene mu enti se ne be ya asomdwe betene mu no wakasa ade akire awadefo nyina se wawade mbo no ya mambo de se be mampaibo enso ye adwuma yi sanso twedi amponya nkropon no ane tumi ade nyina ye na ene utimi hia awadefo bi entokwa bewe na we hwina tu na we aso akodi na tiko ne ne ekeka ho no ha adwene ye papa na ode ensem etudwa ana ochem se eyade se brebia no a se asumdwe ama awade mu no edo hawa hodo ba adwuma sem ese ye eba ane amane ahodo no anti awadefo we de mo sempo so penny de nsemi tudwa wabra ana True Faith Church International wonom ede enna na wotwe empire boss no kwhyehyɛ so a wode ba awiye ana so penny ene ye bon komboyi o kyensem mu sei
na waresem onipa bia dia onipa bia samade na nimu a befom asana ofiasase wi so na waresem onipa nyina awie edi se waresem no nyame amo na mana amfa ne kwan so ne asomdwe ama wade mu a omma onipa duo wadwuma sem obi bia e basa di mesere pa sa waresem no du bi ya na etaisua asem radio so TV so adodo na huhum sem awarefo nyantiase ene abotre na wonfa mpaabo ade bia aba wade mu a ayentidi obi se ne wontre wose obegya de kuro begya na yere ntidi aba empanifo ne domododo na tituru na hemfo kan nyi yere yemfa mpaabo nsuo na onyame a osiesie awade na onnim awade mu se oma bia ya somdwi ama awade na timegina ama nkwara a enu nyame de awade ma na yaso na wo apostle ne nsemi mu no wasanto aso de tudwa kyerem sendei se wode enemafo awade ya abai ede toto kan ne tete awade ho a wotimo sensonso yedam ka de tete ya yenom se ye awade no ne obenwa ne se wo papa kwa me yan una baywa bi na ono ankasa adidi mu a hwehwem efie na wo komu no yade bia anim amane bia anim eka bia kura ndam anase asan bia ni wo fie ho na ono ankasa hwehwem kama nti awade no kwa etimi di na awade no gudda wonte sa awade bia guka ne tete na so na awade ba obi no obi furo kada ne ho twi no pe wo se maame ho efe mewade obi akwa wana market ohia obi oto nkuruma maame wa awade ana wo se da bi kina na pin pon pa na o ma wade na o jim se ha dwi ye papa nti gebetumi a anka kane tete awade no a na nananom ne panifo ase da atwade ato de amaye no ye san kwa na ye san kwa famra na no ene betumi aboa amane mafa Jibile mu no ansan so boware no empanifo no enya butre ehwe ne ma bi ansan ekware no ye kura ye mofra kwa ibi hu se so bi ekware a ne ma mende papa ku bisa ipa na okware no nchi ehwe suban ne tumi a wo abusuen mu ere yare a wo mu ere ti be wo mu enye ansan me enso enem rante ne mabawa no mo waro ka mare ayas mo ware bebre o shiare da ko no a onya na yere wonya esa asientu ebo so manya ko onyi dipa a oro nya me pese ne nantiti no bere a obenya nani anije bi amma dipa no na so ware no na ubesha ware no na obeku hu ade bia wani nyi hu anase pompe na so de baba no ntu ni se ujai dibe mo so de bi ni ku ware wo ne manyina nya ware mu 70 years se ebise aware no ware ni se ni wiase ni bibia ni ku ene ne yero no dibe ko na oya nya kura infinity mun na yen so de se sika na abante se dipa no kura no tumi ko nya se kasa mo nye emikuru nye mamiska mere empe mo mi ma oduwe nya so ya bare dino no de ne amasa na ba no ye abotra yenya emisa aware ansa na yewura mu anti we no na ne kura mu ana me bisa apostle me apostle ba ko mo na me bisa papa akami agwese na nsa asofo bi no wo man mu a wo ma ja awade aboso ade anka wo sa buhie ne ba mu ne obenwa nsa asofo de die ni mu fra no pa kwesi anwumre gina asofo be die ni mu e be wi akire no na se ne ma gina ade aguse santan asofo mo sade sam na mo ja awade e de ma na o ma yentie sofo pani nsama o kan mepa cho aware de nya asofo aware abusuan ne busuan ne mienu gitum na ne okọ aware ne gitum no mu wi a asofo de ye de se ye bompa ye sira ene ntiase tu ebe won de adwen krono kroye betu anamo aware se de bible ko kan ho se obi hu bi kura no beso ware na okọ ne papa busuan na ne nko kan no nye no ho de asana on wat nti aware de ye busuan ne busuan oba busuan be busuan enya asofo ko jawa enti asofo munni mulemu da yesu eni elemu sana ba ya ibetu ya kwa enimu na ekoba se bibia obawe na sofo sa no e ba sa ha adwene kase no asi eni ya woti ye apostle Samuel Amwako ana wote ne nkan wo head of prophets at the True Faith Church International. Apostle Samuel Amwako ana wote ne nkan ensema wodo ya de betu mo anim eyese afutu akwa ama wadefo nyina se ende umma ma wade na sondwe ntrempa iboso ntachi na ne mankoye saa so na sahwinzarura mansini sofo de ma SD asafo no so de afutu ama mabu no ote wonsam ebi saa pepe